Se ibomane kusingelele yabona le total sport siyavuma nade se wena nati ubone le vestini kuthi unishepile phela uyithiwa nesikindi naye ayivuma kakhulu uma somana ngithengele isikindi angithengele isikindi abasipile lesi wena bona ubona phe two words ubuke na drink nayo eshipile ke hayi lokubuketala bongayithola ngemananda asedule lena yadula lapha wona naso ngathatha kubuka awubuke nje ukushiphe kwane vest mina ngicela ngale vest lo mntwana asangibona lapha wathatha kuyakena but uyabona ukuthi kanje kushiphe ngayo utawubuya nencumbi lo utabuya nencungu ngoba ushidwa awuhlaniphile iningi phela nale mali ngophela siniketela ngivele hayi yabona ekhambe wena bekutaba inkingi hayi para mina ngakuthenga nami wena usengincumbi futhi mina ngiyakho yafelele so ngamanisho ngale ishiphathe isikindi Tawubuya nathi anzishidwa ecawungena bothatha sport yena sola kabuya hey awumhlolo ba for sale awona futhi tawubena Mhlonyane hayi futhi uwile Mhlonyane wena usapathele wena kukabi sababulala yini manje sikile bafana bami awubukwani hayi kahle hayi akaphathele awubukwani ngibani hayi sikile bafana bami phela ngithi sibuya ku total sport ngeke nje kwathi kwase total sport ufake sake hayi phatha sport uphethe lisaka hayi Ilele lamalanga ungena uphethe kwakho phatha sakho uphatha sakho nawo manje wena uphatha lisaka ngoba kulenzatondla la ngifika le ngiyasika niphathe ku total sport ngizoba ngifayile phepheni kude lele babe ngemake emarket ngalithenga ngathi ngikhiphe imali hayi kahle 50 lokwelisaka so 50 ngalithenga ngikhiphe egomo sithulule egomo nabo Mhlonyane awu but yasingazi kakhulu hayi vele lona linuka ngisikele bafana bami yabona bashadeni nganekhalele asisibeke namaphepha la phasi ngeke asokhiphe sitobona hayi ayimeke kuphela lokuthume lale akaphathele hayi ngeke mikise kubanikade mana bakhona labanye ngaphandle kwethu asowume mina ngifuna nje usakhiphe leniphahla kahle atibeke la phasi sitokona kubona usinilede kumbamba hayi bakhona labanye ngaphandle lakhe angichazi mina ngiyafika lapho ngithi ngehla nje bus rank ngibona ibhuku lelikhulu lapho kubhaliwe hardware ngalozivelo sifuna niphatha tasikuba niyathi imali yamfika hardware ngiyafika lapha ku hardware lo hardware kahle yadli umbrella man phela hardware uyathi nawe ukuthi kuthengiswa amaplango nabo mathayela ungena uyanjani nje bo hardware hayi sengiyakuthola mina anti hard we yes so uqinile yaqinile lethi tiyamlasta lesi ngayigqoka wena umfana nakho lo landzela ngayigqoke futhi nje lokusithenga la uphindithe mina seniyangilahla ke ngiyafika lapha wena ngikhanza ngokugogo futhi abantu ngintwezi ngavula bo total sport phela vele ngathi total sport lapha namake lushiyano lokwa uncle Manhattan akuthengisa silwane man wena ungena esitolo noma ungena kuboma labanye bathi ka Dobha pass but mina ngithi ka Benden P but ke nibandla takhona ngichaza ukuba yezininzi atisina hayi mina nathi angisayiva le but at times bona lapha noma lana kubhala ukuthi total sport phela vele ngawungithethe gogo total sport yini ngiyole ngisonto abosadlala ngamanje manje ile shintsho ngeke phela liseyathi isimalini awu ma nginika imali ngathi imali besabe nayo 1k yes 1k lena bhuti wami ngilanze ngalo okay lena bathi usofuna kusidungula 49.99 ngabuka nje ukuthi ungacela ungashiya isitulwane 49.99 yini ngasibacabangela yena akacazi khona 50 rand ngicabangela ngicabangela but angiqhubeke ngithini leyathi usikhe kuloko emadlana kwendle bengiphethe kube ngiyele lo total sport mba ngoba lo gogo total sport ngavelele ukuthi madlana phi ngongiphume notuni bathi nathi kuyakhupha hawu sasibona kukhokhi kanti sesikolweni ngone yala lockdown ayisho tsanibuyela hayi kahle uyi wena nje usabole awuphaka ongibuke ngithi anganani utabadlala la khathi asangibuka utabadlala yena lapha wena vele uyambona ukuthi unako lokho ukuthi use 1 cent nakaqhubeka ukukhulwa nawo luyadlolo oh yawubale ukuthi yena bhuti wami ke makhatha noma ngathi ngiphathele wena hayi nyalo makhatha ngwayinalo wathi ingoliswe yini kanti ibhitolo ingoliswe
ufuna libuye store. Yena ngekungabogqomi lana baninjolo. Hayi then kungathi second hand mostly. Lokungaqoqa. Second hand kubona. Ayisisho phela vele imfule. Yisa le mpahla owakayigcoka before. Ngazi second hand ushona anjalo. Akaza. Second hand yabo nje le. Mase ngiphinze ngiyigcoka kusasa second hand. Lena iyefika kuyisha. Oh, itabayisha la imali siyefika. Iyefika ukuthi. Ikababani. Second hand lo kuthomka kuwe but la kuyishasha ngumdala lo. Hayi na ubuka lamakhadi asinako lokungathi ngawabamba bafa. Unako. Manje lokho kuthengela abantu. Hayi kwakhe angiyalona akasi serious ngesibona manje ngibona ukuthi uyoface la utawuthi manje. Oh le contract. Yes, lana nje hawu bamcasheta lapha. Ngimfunela nemabhutsa ngathi bamcasheta. Hawu. Manje bomfunela nemabhutsa musishintsha ithayi kabuyi. Ishintshe ikhona lebeyikhona bhuti manje. Asibone phela. Ani angichaze ke la shintshini bese kwente kanti inkingi. kwente kahle. Ngithi nje nangithi lokho likhona lapha kuthiwa ngikuphi lapha. Angathi kahle but khona lapha. Asosuka lapha kulabo manje. Yebo ngadiba nje nemajama amabili hayi bese simixana kahle. But ke ngibonga lothi ngibuye nazo mina. Hambe ngothi nganibadala. Dibanela lamajana misana kabi. Yebo abese abantu. Ishintshe ingenaphi la. Ingena ishintshe la. Phela mina bengineshintshe but sithi nje nasithetha lokumisana kabi ngathanda vele esemshona. Uyawatla majawu. Mara nje kubengcono basobe. Lo dolopha lapha. Lokho ngako nje usubiyene ukhona la biyena. Alana bafethu lana ngiyanitshela. Ukubukwa. Ungcono ubuye nako utawubona ngubani. Ukubukwa nini? Except parasta uncenga yabo nje lokho Oh, except. Utasibamba maphoyisa. Uncenga angekufani. Vele nje. Awungathi utamncenga. Hawu, hayi naloko sidlale ngemali efika. Asitwasheni mafethu. Uyakhona yini? Asikiphe nestat. Uyakhona kujikisa ubisele imali. Ujikisa ubisele imali. Lokujikisa ke ngiyathathile thathi. Uthatha igcoke. Mina ngifuna le yami imali. Hayi kona lokho abotwashela wedwa. Senenda nje man.